kaa pamoja nasi, kwa kuwa kumekuchwa na mchana unakwisha. Akaingia ndani kukaa nao. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Kristo, haleluya, tumshangilie Mungu. Ndugu zangu, tupo katika kipindi cha furaha ya Pasaka, kwa sababu kwa kweli Yesu amefufuka. Kama Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa pili amesema kwamba sisi ni watu wa Pasaka na haleluya ni wimbo yetu. Ndugu zangu, nimeona mara nyingi wakati natembelea vijijini, hata sehemu nyingine, watu wamenisalimia shikamoo, lakini wamevaa rozari, au wengine tunawajua kwamba ni Wakatoliki. Wakati wanasalimia shikamoo, kwa utaratibu ni bora kuitikia, lakini mara nyingi nimewauliza, wewe ni Mkatoliki? Wengi wamenijibu hivi, ndio baba, mimi ni Mkatoliki, nimepata ubatizo, nimepata kipaimara, nimepata komunyo kwanza, lakini kwa sababu ya uzembe nimeacha kusali. Wamesahau namna gani kusalimia mapadre au Wakatoliki. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, mara nyingi katika maisha yetu tunafikiri utambulisho wetu ni ubatizo, au wakati mwingine kipaimara au komunyo kwanza. Hapana. Jinsi namna gani tunaishi maisha yetu ya Ukatoliki ni utambulisho wetu. Tumsifu Yesu Kristo. Namna gani mimi na wewe tunaishi maisha yetu ya Ukatoliki. Leo tunaposherekea Jumapili ya tatu ya Pasaka, tumesikia masomo matatu, lakini nataka kutafakari zaidi juu ya Injili, safari ya Emau. Safari yetu katika njia ya kwenda Emau. Tumesikia vizuri namna gani hawa wanafunzi au wafuasi wawili walikuwa kutembelea kwenda Emau, na njiani wamemwona Yesu Kristo, lakini wameshindwa kutambua kwamba yeye ni Yesu. Lakini Yesu ameanza kuzungumza nao. Yesu ameanza kuzungumza nao, mambo mengi amewaelekeza. Amezungumza maandiko matakatifu na mambo mengi kuhusu yake na Mungu na manabii. Lakini hawa wafuasi wawili wameshindwa kabisa kumtambua kwamba yeye ni Yesu. Lakini wakati wamefika kituo chao au nyumba zao, Yesu ameanza kutoroka kama kwenda sehemu nyingine, na hawa wafuasi wamemwomba, kaa pamoja nasi. Maneno waliotamka, kaa pamoja nasi, na Yesu amekubali, alikuwa pamoja nao. Lakini wakati alikuwa chakulani, ameomega mkate, na hao wafuasi wamemtambua. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, baada hapo hao wafuasi wamesema, mioyo yetu ilikuwa kuwaka.
Ndugu zangu, leo tujiulize swali moja. Je, sisi ni Wakatoliki wa sheria au Wakatoliki wa Yesu? Mara nyingi tunafuatilia sheria zote katika maisha yetu, lakini wakati inakuja kwa ajili ya masakramenti tupo mbali au sisi hatutaki. Kwa hiyo mwanzo nimewaambia kwamba kwa sababu nimepata ubatizo, nimepata komunyo kwanza, nimepata kipaimara, lakini nimeshindwa kuishi maisha yangu ya Ukatoliki. Mimi siwezi, mimi ni Mkatoliki. Wafuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo ni wale wako tayari kutembea na Yesu, na Yesu yupo tayari kuwa pamoja nao. Mara ngapi tumemwomba Yesu, Yesu kaa pamoja nami, Yesu kaa pamoja nasi, Yesu kaa katika familia yangu. Au wakati tumepata shida mbalimbali, nashindwa kupata majibu katika matatizo yangu, katika familia yangu, katika maisha yangu, nakimbia kwenda kwa Yesu. Au kila siku nipo tayari kusema kwamba Yesu kaa pamoja nami au kaa pamoja nasi. Mara ngapi tumemwalika Yesu kuja katika maisha yetu? Hao wafuasi wawili wameshindwa kumtambua yeye ni Yesu, lakini wamemomba Yesu kaa pamoja nasi. Hii ni ubinadamu wetu. Hao wafuasi wawili wameonyesha ubinadamu wao kwamba huyu mgeni sio zuri huenda sehemu nyingine usiku ule. Kwa hiyo wamewaambia huyu kaa pamoja nasi. Kwa hiyo ndugu zangu, leo tunaposherekea Dominika ya tatu, kwanza kabisa tujitambue kwamba Yesu ni Mungu wetu, na bila kuchoka, kila wakati, kila sekunde tumombe Yesu kaa pamoja nasi. Hii ni jambo la kwanza. Jambo la pili, wao wenyewe wanasema moyo wao uliwaka na moto fulani wakati Yesu alikuwa kutembea nao. Ndugu zangu, tujue kwamba sisi wote ni wasafiri. Tunasafiri katika maisha yetu ya kiroho. Kila siku tunatembea. Je, katika safari yetu ya maisha yetu ya kiroho, moyo wetu unawaka na upendo wa Mungu? Unawaka kukaa pamoja na Yesu? Unawaka kumwambia Mungu, njoo twende pamoja? Mara nyingi watu wameniuliza, Baba Padre, napenda kusali lakini mimi siwezi kusali. Napenda kusali lakini mimi siwezi kusali. Hata Mtakatifu Yohana wa Msalaba anatufundisha kwamba wakati mwingine maisha yetu yatakuwa katika giza. Giza sio giza ya dunia, lakini giza ya kiroho. Wakati ule tunahitaji bila kuchoka kukaa pamoja na Yesu. Wakati tunashindwa kusali, twende kwa Yesu. Inawezekana tunaweza kukaa mbele ya msalaba, tunaweza kukaa mbele ya picha fulani ya Yesu, au zaidi nzuri, kwenda mbele ya Yesu ya Eucharisti. Ukae kimya kabisa, uzungumze na Yesu kama rafiki. Wangapi tumemchukua Yesu kama rafiki yetu? Wakati tupo pamoja na marafiki wetu,
hatutaki mambo fulani kuzungumza, tunaanza tu bila utaratibu yoyote, si ndio? Tuna utaratibu wakati tunazungumza na marafiki wetu, tunaanza tu, si ndio? Mambo poa na mambo yanaendelea. Kama hivi, ndugu zangu, tuwe tayari kuzungumza na Yesu kama yeye ni rafiki yetu. Wakati sisi tupo kumtambua Yesu ni rafiki yangu, rafiki yetu, sisi hatushindwi kuzungumza naye. Wakati ule tu tunaweza kumwambia Yesu, kaa pamoja nasi, na mioyo yetu inawaka moto fulani kwamba sisi tukae pamoja na Yesu. Ndugu zangu wapendwa, tunaposherehekea Dominika ya 3 ya Jumapili, tujitahidi kwamba tusafiri kila wakati pamoja na Yesu katika maisha yetu ya kiroho. Bila kuchoka tusafiri pamoja naye. Yeye yuko tayari kuwa pamoja nasi, lakini shida zetu ni sisi hatutaki kumalika Yesu katika mambo yetu. Jambo la pili, maisha yetu ya kiroho ni safari ya Emau. Hawa wafuasi wawili walikuwa kutembelea, walikuwa katika njia ya Emau bila kujua wanaenda wapi. Kama hivi katika maisha yetu, wakati mwingine tunaenda bila kujua tunaenda wapi, lakini Yesu yupo tayari kuja katika maisha yetu. Yesu yupo tayari kuwa pamoja nasi. Inategemea wewe uko tayari kumpokea mwaliko wake au kumsikiliza ushauri wake. Na jambo la tatu ni muhimu. Hawa wafuasi wakati wametambua kwamba yeye ni Yesu Kristo, wamerudi muda ule, saa ile. Ndugu zangu, tupo tayari kutangaza Yesu ni mkombozi wetu. Tupo tayari kutangaza habari njema ya Yesu Kristo. Tuwe tayari, mioyo yetu iliwake na moto, tutangaza habari njema ya Bwana wetu Yesu Kristo bila kuchoka. Tumsifu Yesu Kristo.